Hadian kindiat por juga jingpen sange no nak benta banjet ekonomi kemat cakap yang dorba tauan ke jela nak benta ke soyong konstituensi. Hadian ke jingklat no ukur tong ke United Democratic Party ke National People's Party menta ke sengi ke arp tarik uyayong arja arpulai kelas sedang biang ya ke jengelap election nak benta ukur tong ke party hakas nong Wellingkut E. Nakaliang National Vice President ke National People's Party uberdiri sembut Menteri Rangba ke jela kumsi benta penting kena baka soyong konstituensi kan day jong ke National People's Party ulabu ke jingkerpat ya kipat ba ke konstituensi bakin ai ke jingkersan bapura ya ukur tong ke party hakani ke election ke bansalong hakas pau tarik ubnai banwan. Hakani ka jinglet banyalap election na kapentaw kortong jong ka National People's Party uba Samlen Malnyang nakaliang uba Preston Tensong ulaong bansusdien bat song jrong bossa kamday ka basuk kumta don kampanya song lang house steering banyalam yaki syakajaka plang bajarngam. Syuk uba Preston Tensong ulaong ba tangkata nakaliang jong ka party bakentup nado Menteri Rangba bat usembut Menteri Rangba kikular nak bentaban pentut ya ka roy kapar sa soyong bat ru ban penkaladur hapo sansnam ya ka konstituensi. Syong hajurong bos ka besitong pelako. Nimi gerak sitong pelako. Bat kelajia long na mengalai tu lepas kau tekupur long meeting antai. Kenyo ngikwa bet ban syong hakajaka badon ustering. Dei mangi ubanya ya kakali. Dei ki arpo nyungut ki banya ya kanikat kali kebahe. Bat habaginya nginya syakajaka pelang kebajerngam. Ka umpo leu ke batiang ke babang. Kajaka bam pelang ka bom jutur kong lanu nonu. Video ada yang kata. Nanti video om kata. Kai ke bangamut ban ong ya piki patba nok sok snong ba jong ka Wellingkut kamtam ki leaders jong ka parti NPP ki leaders jong ubadeng Samlen. What artatin syu late nang ni saying syasem rung yeng rung sem tray lakakap gitu ki perlok ki badang artatin ki besutu bakla ong yakis ngau bahawat ngutu bakla syu mata namar utrai tu utrai ki clear tedai ki clear lapi kwa ya kasyadut ha yu ba Samlen pikwa kasyadut ka baklem sini jet ya you know biang be the biong no and rail the pikwa kasyadut rukadut ka babang ka bakleng ka basiam ka sini ru pikwa si pau samoy yohi jet yu Samlen balai namar une ubalong kum upara kaddu jong upreston bat ukonran undon hasenda jongi ngabatai lepa ya kata une undon hasenda jongi nyau tarik ubenai balai ngiat hau sorga ngapa nyau tarik ubenai balai ngiat hau sorga bat yau syabi bahe tam joga sekretariat bat ki arpo riungut ki MLA NPP usyabi bahe tam bat ki arpo riungut hadin ka khatlai tarik ngin at sa uwe bat uta long arpo nyungut bat uta udai uba deng Samlen UMLA jongpi nang ne na soyong constituency. Habang yos ngau ya kejingkren kini kiri Rangba nang ta habang adang yat kai syadin jong kene kedara don kibiatu kana kibaong bawan kiwei ke parti kidang yanut hana ban penting ban pensmate baka NPP hana day ka parti ka ba isi ya kirit pai ngangakwa banong tangkaway ko kiway ki parti nabar kidon reu teli ki parti san teli kide kiway pat ki parti sengau bahasa keren baik tang ya gejing sisya
Nayalam bakla yagi pajba namar baka sorkar ngilade tau haka nyau terik uneu benai balai. Bat kumangoong ya pi ngila pentelun ya kakam jong karoi kapar. Bat kumjuru ngelepas ya ka budget ke jongi. Kabengi ong ni juyadon kan ka budget session ngilai dep pelong. Bat hakan ka budget hapok jilam jong ukonrat sama bat ubadu presdun. Ngakwa ban ya tu syai kedar ya pi. Kidon kato katne teli ki area ki bingila bo kerpang. Kabenengkong dari karet karyang. Kabaar kapule kaputi. Kabalai kadai ke Jaka Sumar. Bagi kuak ban penbit ban penbiang. Kabasau kubaong usamla menne. Katarket jongi ar hajar ar paulai hadu ar hajar apaupra. Bangin penyo ia kakam sorkar batru ia kakam lajong kumbasan lak ngut kikun samla. Kata kakentup lang ia kakam lajong bat kumju ia kakam sorkar. Kata kadai target nakaliang jong ka parti NPP. Habang isna ya kadai ke budget ngan ya tu ya pi ngisna katkum katu ka manifesto jong ka parti ke jongi ke bengiyat keleng saudong ki konsensi keleng saudong jong ke jela megala haka bangi pensyai ya ki pajba lada pijet ya ka parti NPP kide ki matre kam ke jongi haka bangi kwa ban syakri ya kadai ka sansnem ka banwan. Dementang ilale sedang sabangin pentrei kam hi kadai ke konsensi kabala kadon bok ublei kadai ke cik peniat ke begerpang ke jong ublei hot ladang ye tebut menarpun neutrik uteu benai ublalik benai baar lading ye ubut haka artarik ubenai ubalai tikena banjok balim jok tambah kajing job kebesalit. Mentang akwa banyo i bangimdai banduna ya kan reu hajar bantap. Ubado prestun utam mangene tak hajar. Nah kakwa buba samlin untam palat banyo ubado prestun. Tapi kilida sadba apikularne mat pentam pra hajar tam. Kularong Kaba kular wat ya tia ya demsu. Full tracy top. Nang tam don kam ban ya beng berium don kam don por ban ya beng. Ya kirungin ya roy. Tamang isyong ya ki. Lada pikwa kasyadut kabatiang kababang to yawan lemban. Tangan ta kalabiang. Nayibut niyan nayibut ketin. Namar nga ong ipikan niya eleksyon ki priyo ki bakamang ki bakam niya ki bakam tiang kan niya ki bakambang kan niya skauday ki kren ya kabalay jo bunsin sa kam skauday ya kabalay pan ya kabaday te kata kaday kabae te nga ong ipi kung ki padba nok sok snong jong kasoyong konsensi pimday syu ki priyo ki badang duna kajabing kajing pro kajing mut kajing perkat bat kajing nang kajing sta pilaya biang bah nak takadaw nga oy pikanay kadey ka kabuksiar ya pi kadey ka kabuksiar mangikisan pau kenday teliki konsensi mentangi ya pek ya kasipau tarik bat ya kakalay tarik bat habang keren ya kanay ngamut banong ya pi kumbang ilaya keren hakito kipor bengikan bas election ngin pentut ya karoy kapar ya kanika konferensi jom hibarokaway kata kadeka kular nakaliang jong national president bat nakaliang jonga national vice president nakaliang jong chief minister bat nakaliang jong deputy chief minister kakular kalong bakane kasan snem gabanwan nginang penjanai nginang penkeladur susu
ya kanika konstituensi jong pi bahkan long ke model konstituensi kum mangala ong teng na kamiti tenga kwa ban ong ya pingin na may kwa siu ban ya bun ketintan dongin ya mi nang ni da kabensim kabasit rem ya kabang nginem tia nginem dem su nginlit pensyai halaki jong kijong isnong ngangas kau he mensim habang yo ya kina ki woman swing habang yo ya pi ki kon samla ki yut wing ki jongi wat ya tia wat ya dem su hala ijong isnong hala ijong i kentoy ban pensyai ban pensutu ya ki ba namar bakat target jongi ngong pingi kwa ban job don burom mentah kagenti sisya nga ong yapi nakaliang jongi kinong yalam kaparti ngipa kicing sngolem ya ilit HDR lendong ublay ulaibit ban simno ya isaladehi ban ublay paderu ulaibit ya ubah samlin malngyang baun simti ya kakam na du arajar katpra kani kadai kicing penyajo ublay ndai kicing penyajo ubreu kabanganga isirkei kalong teng ya kajik ya kakam gabublay ule keno si ubreu kata takabama hado banong bateng msyasu banlit sabayap sabaim kalongo kae kata wat penyakle milai ya kakamblei bati kakambriu gimla banle kumta namar nga onge pi ya kabensim kabakordor jong ubreu kamsyong hausi penistar kamsyong hau deputy minister kamsyong hau governor kasyong hakal ngok tikutu bonicorong denam ne nakakada ngoong pi ngapa ya kajing sulaulan tenrei benta kagenti hakabedei bat kanek election ngasukwa ban ong ya pitang kawei nakaliang joga parti jongi nakaliang jong chief minister nakaliang udi chief minister ngindon rengkat bat pi nakabenta kanek sansnem gabarwan bat ngindapen keladur sisya tinaka kadaw ko kilong kemi kilong kepagi kun samla bai kabangadon man ong kadu yawai kalong tongin yami nang ni met bat mensim ngiyetrei tongin yami nang ni nginya ra ya kanaka kubor nakaliang joga parti NPP ngin yatrei sitom bangin yo ya kajing job kabadon burom kumle ya pisya jaro